Det er Christoffer. Hej, jeg hedder Christoffer, og i samarbejde med Aquador, der kunne jeg godt tænke mig at vise noget naturligt overskud og give dig muligheden for at vinde en intim koncert med mig. Lige nu. Hej. Hej, det er Christoffer. Fra 45 sekunder, og det starter. Du har vundet. Og tillykke med det. Ved du hvad? Vi gør det med det samme. Det er Christoffer. Vi gør det lige nu. Jeg kan sige til jer andre, som virkelig har glædet jer til at se Fataldræberne. Ærgerligt, det kommer ikke til at ske. I er taget til intim koncert uden at vide det. Men det bliver godt, det her. Så fed er han heller ikke, Nikolaj Likos. Så jeg håber, I sidder godt. Dørene er låst. Der kommer ikke til at være nogen tidspauser. Hey, the sexy lady, I'm loving what you do. I'm a little intoxicated, and I'm thinking so are you. I love to say I told you so, and I love to see you let it go. I love to say I told you so, and I love to see you let it go. They say that I'm a player, that's right, and it might seem kinda true. Don't wanna be a player no more. Well, I just think they hate it, because they ain't got nothing on you. They got nothing on you, girl. And the guy with your credentials, that's right. You need someone that's real talk, so I could talk around it, around and round we go. I just tell you how I feel, for real. I love to say I told you so, and I love to see you let it go. I love to say I told you so, and I love to see you let it go. All the ladies say hey, 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 yeah. All the ladies say hey, hey, yeah. Hey, 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 hey. Tusind tak skal I have. God film.